akasekho nje emhlabeni umamethu Eunice igama wasitshela nedi akasa exist emhlabeni washiya Uyahlokavala mhlomo. No, azange ngahlokofala, ngiyaphila ngumama abantwana. So then mina ngahamba ngayohlala nenye indoda. azange like waba khona empilweni zethu Ngiyengaba khona ugogo ukuthi nje kwesisikhathi akalikhuluma elinye iqiniso ngoba nami ukuhamba kwami ngahamba ngingazange ngaze ngabikela. Uyabona umuntu. So wena mama kuze ugcine uhambe nendoda akwenzakaleni. No, indoda lengangithi ngihlala naye yayitshela ukuthi mina abafuni abantwana. You understand? Ukuthi mina kuleyo ndoda leyo ngoba like isikhule kanzima angisena ndaba ngalokho buyele endodeni sisi ezakho ukuthini angizingeni sihluphekile without umamethu So niyasebenza nina njengoba nihlala nithi ugogo washona. cha ngisebenzi mina ngiyatohanyana ile miphandonyana leyo Peace job. akidi peace job. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got Jeff today, and that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today hantlante kin boxa di tswe ke Mams Khosana wa tsaba Aus Blue hantlante kutla kutlule bohloko ban ka ne ka etsi mistake ya ntse ke tla khola a go ntho ile ngetsa la go kile ka sia bana ba ka ba dula le mme wa ka ba sia ba sa le banyane haholo ka tsama le monna so ntho ke batlang go etsa no go re ke tsama ke lo apologize go bona ke lo ba jwetsa gore nne hona le ntho tse neng di nketsa gore ke ba sia gore ne ke rata ntho ke batlang go etsa go ka apologize hobane ke bana ba sang ka ba hodisa guys ntho ke lo etsang no ke kopa fela le emeng hanyane o ska be wa tloba mo o dutsing ha ibontsho o dutse nwa metso o nwa mo dula fela hanyane mo hobane ke tlo go tla le Mams Khosana a tla tlo go jwetsa hantle gore bothata ke gore a sie bana le gore yena o batla go apologize a reng ko baneng ke a go tlhalena fela hanyane fela. Yes baby. Hi guys, I am back again le Mams Khosana le kae? Ngiyaphila wena unjani? Le nna ke teng motho moholo ne ke kopa fela o jwetsa di viewers sa Josie Bioscope bona hantlantle wa o re ngoletse today. Sina today nginibhalele ukuthi bengicela niyongisiza lokuthi ngihambe ngiyokhulumisana abantwana bami engabashiya mina kudala. Ngangazimiselanga ukuthi ngibashiye nomama wami. So wena mama wabashiswa yini abantwana? Mina ngabashiso ukuthi ngangihamba nendoda yayithi yangithanda. Ngahlala naye indoda yengithanda ngamtshela ngabantwana bami wangitshela ukuthi yena naye abantwana usuthi ngabashiya emuva because of yena naye akanabantwana. Oh le ndoda yena bengenabantwana at all. Bengenabantwana at all. So then nga decide ukuthi ngoba nami indoda leya ngiyayithanda sesidate it's been a long time mina naye state mara ekhaya abamazi. Ngasokumuntu ke ukuthi mina ngiyahamba ngithole umsebenzi. Ngiyaphuma ke ngahamba ukushiya kwami nogogo abantwana. Umuntu omdala ngiya-understand wabashiya ngenxa ukuthi indoda bengafuna abantwana ngithi. Ngoba nayo bengenabantwana. So ukuza ukuthi maybe ubuye uzobheka abantwana inkinga bekuba yini nanoma uhlala nayo mara ukuzobabheka. Mina ngangasa ukuthi ngize ngihambe ngiboyele ekhaya ngebabheka ngase ngazi ukuthi vele nje angisekho welcome ukuthi umama uyongixolela kanjani ngiyombheka kanjani umama phezulu ukuthi the time wena usabashile ku that process angithi bo uhambile let me say so na 3 months manje uhlala nendoda bohlulwa yini ukuza uzobabheka ubuyele kanjalo hayi bengisaba mina bosapha ngoba sengaze ngihambile ngangababikela ngangumuntu uthi ngiyahamba ngizobuya ngisaya azange nje sakuthi ngibuyele emuva unokusenda imali bongayisend vele no next lo mama kibo chelete bana dijo next bengasebenzi lapha umuntu bekasebenza ile ndoda le bengihlala nayo iyo nje beyisebenza so bekangenzela yonke into angiprovider so yabona ukuthi ukubuyele emuva bese kunzima kwayinami because nendoda mama isingayitshothi ngiyobona abantwana bami umuntu okwatayo isikhathini esiningi ikuphi indoda manje indoda phela mina manje seyihambile ingishiyile sokumuntu ongijolelayo nje unamantombazana iyaphuza utshwala so isikhathini manje ngimbheka ngimthole tavern so yeah umuntu ohambile kwamanje ongishiyile. So wena kahle today Josie Bioscope ufuna ukuthi ngikuncede ngani? Mina namhlanje ngicela ukuthi ningisizele ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyokhuluma nabantwana bami ngibuyiselane nabo bangazi njengoba bangangazi. So wena nendoda nize nahlukaniswa yini umuntu omdala ikuphi yona? Ihambile ngisho utshwala ngisho loba baphuzayo bangalali phela kulalo ebusuku mina ngisumuntu ophuzayo because nami nawe ukwenzakala umuntu omdala angisumuntu ophuzayo mina esikhathini esiningi ayisho nami nginokuphuza ngendlela zami so yena makaphuzile umuntu ohambayo angabuye ekhaya phela uyasebenza nami ngibheke yena ukuthi umuntu angiprovide ngisho. So mina umuntu omdala ngicela ukubuza if le ndoda bengakushiya ngabo sazosi uzobona abantwana
Hayi bengingakayicabangi ke leyo. Wena muntu omulu sithuthi wena ulethe ukuthi indoda anisazwani. If bekungasiyo benyekuza uma kabayuhla. Sotsho ngwana no ka sihle at all. Nene batla go tle phela muntu omulu mo re batla nnete. Ke re tlo tlo thusa. Whatever we chong that does not mean hore re ka se o thusi because of bua nnete or if indoda ne sa o sia. Wena ntlanto ka baka la gore monna o sile. La siyakhona kula. Oh ucabanga ukuthi kula. Hayi kukhona la nginesho ukuthi bahlala la vele. Ke mara ga re kena mo. Sikampelo ga ona le dintja ba mama o wagcina kudala ukufika la lesophizi nje hayi mfana mama uthi mule ka kena la askisi ntwana eish mami ntate mdim situation re etsa qoqo lesophu kunabantu la Koko le kae o si ya re teng my love ene ke kopa botsa ka be batho ba baholo ba teng Hayi cha khona Ubani my love? o kunjani bhuti Ngiyaphela njani? bengisabuze nje ukukhona abantu abadala ukudlula nina like batho babaholo kilona angithi ngibona nivela ningathi ngiyandelelani ya kunankinga bengisacela nje if ngiyacela ke kopa re bueleng come on tle please okay akunankinga sisi umuntu wakho uthi Sister. oh sisakho nami that's why ngithi abantu abadala uyabona so my sisi batho babaholo bakae Hayi cha la siphila nogogo so gogo seshile emhlabeni siseliso babili saphilisana lisethi lilithu so wena ka lebitswe ka be uma mina nguzanele wena my brother Nkosinathi. onkosinathi wakunankinga ke size nomama lana ne so njengoba size nomama so muphi chance ukuthi are jwetso ganhlanhle wayethina sibhalele aniyazise nina yeah Mina ngize nabangigama lami nguYunis wakwaSikhosana ngibhalele iJozi Bioscope ngoba ngifuna abantwana bami ukuthi mina nani sekwazi ukuthi sibuyisalaneni sazaneni kangcono ngoba manje nganishilo Mana kancane. Uthi uLucy. Cha sisi mina ngazi umnikazi walelo gama ashona kudala. Athi asitshela kahle ukuthi umnikazi walelo gama ashona kudala. akasekho nje emhlabeni umamethu Yunis igama wasitshela nedi akasa exist emhlabeni washiya mami wile hlokafala mhlomo mara ke a tseba ga yonto jalo wena wa ngkhona bile a qetela jotsa bana o no hlokafetse kopa o jotse bana o yetsetseng No azange ngahlokofala ngiyaphila ngumama abantwana so then mina ngahamba ngayohlala nenye indoda ngabashiya and then so manje abantwana bami ngiyabakhumbula tshela bona ma batshele ungathi so abantwana bami ngiyanikhumbula yabona so ukuthi ngikwazi ukuthi sibuyiselane nani ngoba ngahamba nalendoda lengangihlala nayo Yazi into ebhlungu akekho la kuye-one wethu okukhumbulayo ngokwazi kwethu thina into esiyikhumbulayo sikhumbula umagogo wena hayi shami dala wazi azange like waba khona empilweni zethu akeka ngiyengaba khona ugogo ukuthi nje kwesisikhathi akalikhuluma elinye iqiniso ngoba nami ukuhamba kwami ngahamba ngingazange ngaze ngabikela uyabona umuntu so wena mama kuze ugcine uhambe nendoda kokwenzakaleni uhambe nendoda ushiya abantwana no indoda lengangithi ngihlala naye yayitshela ukuthi mina abafuni abantwana you understand ukuthi mina kuleyo ndoda leyo ngoba like sikhule kanzima nikhule kanzima tshelani umama beniface ini siface time angekho njengoba nithi nikhule kanzima mina mfowethu say ungabuyela endodeni ezokukutshela ukuthi ngifisa ini angisenandaba ngalokho buyela endodeni sisi ezakho ukuthini angizingeni uyabona siziphilela grand sesesajwayele lempilo esikuyo ngoba shemi sihluphekile without umamethu so niyasebenza nina njengoba nihlala nithi ugogo washona cha ngisebenzi mina ngiyatohanyana ile miphandonyana le peace job akidi peace job wena mayisisa usebenza hayi chazi mina ngisihlelele ngicela ningixoleleni mina shemi kakhulu yazi mina ngiyanithanda njengabantwana bami vale muthwarele ngiyatsiba kwenze phoso senzima sisezi mina ngiyintombazana mfana wami ngiyanicela ngikopa le emenganyani asingene esivala inyawo ngiyanicela hle buyani akabuyela kuleyo ndoda one day ndoda suke emnyango hle buyani ngiyalikopa le emnyango sangesikwazi mina ngiphile kanzima ezintombazana ngiswela amaphethe umama ngekho so
Angeke ngikwazi ukuthi She's here to fix that, guys. ngikwazi ukuthi ngikwazi ukuhlale nani siphilisaneni bantwana bami. Sayinaka lento. Hawu abuti emapele hanyane re bueng. Ngicela ningivuleleni hle. Mamela athi mithi ngikhulume nawe njenge-out ke. Zanele. Nkosinathi hle ngiyanicela abantwana bami buyani hle sikwazi ukulungisa le ndaba. Nathi awuthi Zanele le nathi re kopa re lokiseng taba e re bueng ka yona ke mme wa lona we etsetse mistake. Phile kanzima umama ngekho. eish mara ngi-understand. Ya teng yona wa tseba motswadi ke ntho ne ko jotsa ke re ka se fihle mo be respect go bana ba ba utlwisitse bohloko bonneteng ba ntate modimo because of ne ba hloka mme wa utlwa wa ngwanyana re nna swela di pets and mshimane o toga di piece job nyana ke a utlwisisa gore o phelo sna mme o bohloko o ba sile nako ene le wena ka nako tso maybe le fatso eng ne le unkile I can understand ba nwile wa tsamale le monna but it's fine ha ratlela mona tlo judge nna ke thabile gore wena o lenne wa understand at least bo mme ba bang bona le no ntse re bua so ba batle bana ba bona mara wena at least o di bona di mistake time mama ne unga give up, just give them time sizokuncedisa nathi okwamanje because it's the first time. at least it knows abafile something Ngamanje angisaselanga nomuntu sengithembe bona nekhaya la kagogo ukuthi sizohlalisana nabo kahle ngiphilisane nabo kwazi bangixolele manje abakhona. akere motho moholo re ke ntshone ke tshwe ke re ne re ka suspect ga re fihla immediately se ba o tshwarele ke situation e bohloko ene so le gona re tla mothusane Sokunceda go nne re gutle re tlo ba wa understand at least se ba tseba no go mo bona ha hlokafala and the next time o tla re tla le ID ya hao o ba provelo ga ona di death certificate wena ona le ID Mara naye ugogo wayenza kabi ukuthi angithi wena washiya ugogo nabantwana abazali nabo bayakhathala bamshiya mama nabantwana bakho guys ke a tshepa gore hantlantle la bona gore ntho e etsalang mo bohloko ke a tshepa le wena e bo situation e tshwanang ya mama o ska le balela fela gore email la ko Jozi Bioscope today mama o sile bana bohloko guys but ha ona bothata re tla ilukisa re tla nne re tlo mo checka hangata le hangata guys le wena guys if situation e tshwanang le mama o ska le balela gore email la ko Jozi Bioscope today ke a le rata guys ane ke tla le bona in the next episode just that pelo ka ile ba bohloko itse ke bona bana ba basiweng I'll see you in the next episode yes baby ke a le rata love you